Sanibona bafethu igama lami nguSanele aka uDonsa Enkabi bafethu sithi welcome back to i-starting 11 bafethu siyathokoza ukuthi sinithulele lo mbiko namhlanje njengenjwayelo bafethu ngihamba noSibuda Lebuda Sibuda kamanyana Etha kunjani? uGrand Hayi mnandi masweet. Okay bafethu namhlanje bekudlala iOrbit College neMighty Kaizer Chiefs so before we get into the game bafethu please make sure you guys follow on YouTube at starting 11xi 11 wenumber then bese kuba xi starting 11xi then sibude kamanyana Hayi ngimoja. uGrand Hayi kuhle konke. hayi futhi ake singaleke sisho sana le nale ake singene egame ibone kanjani igame okay igame iphele ngo 3-1 congratulations to Kaizer Chiefs congratulations to the players to the coaches this is a well deserved win then sibude asingene egaming Nginibingelele ma followers wethu, ma subscribers zethu, babukeli bethu. Singakhohlwa sibonge ithuba ukuthi umdalo sasigcinile sesewumphefumulo osahlangene nenyama. Sibonge ithuba. Singene ebholeni la namuhla iOrbit College number 15 kwilog. Bhekene neKaizer Chiefs. Esiyi number 3 kwilog. Manje after le game sisina nga 39 points because bina 36 amazulu bina 37 amazulu ana 37 yes ngibuke i-starting 11 ngabona ukuthi na kanjani ukuthi ischeme sisethwe kanje and iOrbit College ikubonile lokho ischeme seKaizer yabona make wafaka uMcCarthy wafaka uCross sure umuntu oyedwa loyo kushuthi sushoda ngedefender lodwa oyedwa mayibe nesifo uthelela lomunye babe nesifo sokifensa isifo sokifensa into abayenzile maqala igame for 30 minutes ufake uNgcobo ufake uShabalala nalabo lapha esiswini bavele bagule baphathwe yisisu bakhishwe yisisu lapha esiswini yes for 30 minutes bekwenzile lokho ayikho into abayenza bacindezele uMabowe by the way Mabowe was the man of the match kodwa uma khona laba akusi uMabowe lo esimaziyo edlala ibhola lasesiswini uye yedwa obengalokhujile obengakhishwa yisisu lapha kulokhujana uShabala well ya constructor ilokhujana ama-side eOrbit College yiwa bephile bedlala ngawo ingenile la esayidini likaMonyane Orbit College ngoba lama free kick aphume la esayidini lami way 2 and leyo qala umgadli we-Orbit College ishaya i-free kick la walithole wathena kamnandi kanjani nama defender nabadlali beKaizer Chiefs lapha bamngwe D-line wathena washaya ipala bekuyithuba elihle ukuthi ilokhujana ngaleader ngalesikhathi 1-0 yabo i-attack elidlala ibhola ililuze njengoba bengisho sisube singaperform defense ibinenkinga njengoba ngisho ukuthi kunesifo esiyi1 baze bathola amakhadi nje uthola amakhadi uthola ikhadi umsimanga wathola ikhadi Aiden McCarthy ngoba banesifo esisodwa no Cross no Aiden McCarthy yabo so uma uqhubeka umdlalo yathola i-free kick number 2 iOrbit ebhale ngayo ngoba ishayiwe le free kick le bekuyi free kick or corner kulapha kwe-free kick necorner lihediwe leliya bhola uvuma ngazi noma khona into abeyibhemile yini leliya bhola ubengama lishayisa kuyena alibambe noma lihlale kumdlalo weKaizer Chiefs wabhabhalala ngazo wenzani lashaya ibhola langena epaleni 1 Orbit College ukube bekuwenye i-team ibizo capitalize leyo team ngeweakness ye-defense ye-Chiefs nesisu esi-weak ibhale 3 goals yabo ibisiqalile ivuka ubekhuphuka umunyana ibhola limthole phambili isikhathi esiningi hayi ukuthi ubekhuphuka nalo overlap kodwa isikhathi esiningi ubeya lapha kwilokhujana kwi-position yalilepo mangaphosisi wayideliver i-cross ya defendwa yi-defense ye-Orbit College uma liphuma lihlala le
ibikhuphukile i-defense ye-Chiefs iphambi kwesiso lahlala ku-cross ngaleso sikhathi uCross ulithole eyedwa e-free uDuba lo ongalitholanga ibhola ngesikhathi lishawa likhishwa i-defense ube seseboxini uma eliphasa elinika uDuba walithola first touch emnandi kanjani uDuba umphahlele ufailile ukuthi ukuba uconnectile mhlambe ngenyawo la ka right lebhola ubezolikhipha lahlala kuDuba shaya first touch waselipenel beat lakhaleneti yabhala kanjalo yabo yabhala kanjalo iKaizer Chiefs ukulinganisa emva kwaloko kumdlalo besulingana from 30 minutes kuya kwilokhujana half time and the Chiefs besikhombisa ukuthi isiyalifuna elinye igoli lesibili yelesibili amaphutha bese bewayekile lapha emuva oCross no McCarthy nokulala bese kungasekho kakhulu phakathi kwaNgcobo no Shabalala bese bethe ukuvambijana yabo uLilepu becindezelekile cause akekho umuntu odlala ibhola la kuma left back nakwi right back akekho umuntu obekwazi ukuthi abe effective ngize ngathi mina ubefuneka uMarco la unoMarco ubengadlala lapha obengenza ukuthi lesifo esiphatha uCross no McCarthy singabi khona ngeperformance yakhe unoVelebhayi unovilakazi unoChislet what a combination unoNdlovu thatha uNdlovu umbeke ku10 Velebhayi kwi right wing Vilakazi uVelebhayi kwilokhujana kwi left wing uVilakazi kwi right wing uChislet ukhona laphana kulokhujana eceleni kwamaboya yayibona le nto icombination emnandi kabi kiwa le kuyodlaliswa uDuba kuyodlaliswa oLilepo binga iskeme simnandi leso yabo half time ayizange ishintshe iChiefs these khamba cishe bekuyela ko60 kwakhathi ubuye umqondo lapha kucoach waphuma uShabalala kuqala uShabalala kuqala uNgcobo wasubstitute kwangena uNdlovu kwaphela nya ukugula emuva naphambili cishe ngathi ufike nomjovo okulapha laba abaphethwe izisu esiswini nalabo wavuka wama ngeenyawo isaphila isisu yavuka iChiefs ngapha nangapha baphaphama ole kwayicombination so laba beOrbit College ngoba bebedlalisa ama-side kakhulu babe nebhadi ke yaphaphama idefense bakwazi ukuthi imakeke ama-combination ababawashaya la uma be-overlap beya phambili bese ikwazi ukuthi iwa-intercept iChiefs la eswini ayidlalanga kakhulu ilokuthi Orbit amathashi bembalo aseswini beyingekho leyo combination bazolikhanda eswini balinike ama wing abo balinike istriker bese kungasaseke ngoba besiphapheme iChiefs so makungena uNdlovu saphaphama isisu baphaphama abadlali lokhujana emasayidini kweChiefs okuyinto okuyiyona combination elidele ukuthi kungene igoli lesibili igoli lesibili lishawe uye uNdlovu kamnandi kanjani and ama substitute bese khona ungenile uDa Silva wangena uVelebhayi wangena umfundo Vilakazi beyingasathinteke iChiefs yabo lisuke kulokhujana kuvilakazi leli bhola ladlulela kuDa Silva washielda kancane ngesithende uNdlovu eqhamuka washaya uNdlovu bekungasiyi into etheni ukuthi ilong shot isigubhu but ushayile ngoba umbhithile ukeeper yabhala iChiefs 2-1 yabo akhandeka ama combination nama move ukuze izokhujana izolba ibisi attack iChiefs ibisi attacka izobhala nje igoli lesithathu hayi bese kungasabonakala bebengasaboni lutho iOrbit College angazi noma bisicindezele ukucasuka kweSundownsini angazi kodwa iOrbit College the enemy of progress angithi thina sifuna ukuba unumber 1 la eAfrica league yethu manje si number 1 ukuthi kumele kuwin iChampions League la ekhaya okay so manje iOrbit College yona mengafuna ukuhlehlisa imesh ilethe iadjust khona sizokwazi ukuthi siqhubeke so ayifuni kahle ukuthi thina sibe unumber 1 la eSouth Africa so manje iOrbit College noma ingahamba
ehlathini No. yeah kuzongena ama team azo understand ukuthi thina Aphumi lokhujana kungena i-team. yeah kuphumile lokhunja kungena umuntu No. Yabo. By the way, ngenza ama correction. Elandlovu cishe bekwelesithathu ngoba no Shabalala ubhalile. Yeah, Duka Shabalala Ndlovu. Yawina kanjalo congratulations to Mamuwe. Well deserved man of the match. Yeah, well bese imnandi lapha neChiefs. Yabona kube le scheme isifake isiqala. Isheshe iqacise nje ukuthi ifuna negaming bese iya substitute siba substitute labadlali egcina ukubafaka iChiefs. Ibizoyazi combination ezoyidlala uma ngabe seyibhekene neOrlando Buccaneers. Ibizoyazi bazodideka njengoba edideke kanje coach badideke besiya wafaka amagoli lokhujana qambi substitute abadlali benencindezi abasakwazi ukuthi bakhave yeah hayi ihambe kanjalo igame yanamuhla abawe unumber 15 bazoqhubeka bahlale kunumber 15 abo number 4 bazoba number 3 bafethu danke siyabonga next time